हौरक्लिबा आंगांसिंगदि अखोगी नाट अमदि कल्चरसिंग ममुत ताना खंगदे सिगी मतांगसेदि ओजा सिनदि अदुम काइथरकपगी फिबम अदुम उरा लेरबनिना मिटमांग सुदुम उरगा लेरि ओजा थौगलोन बेबार अमदि नाट कल्चर से योखटपा कोइ पुना सुमाइना खंगन बेसे कमाइना करी मथौ ताइ हाबदि ओजा कमाइ थमिनि सी मतांगसिदि को करी अदि honesty is the best policy guy na khoi ngang kan tamak ko aduga parents are the best teacher school jina second ni parents the quite an teacher ni guy to ko khoi usik se manipur sida to se mama yam example ma ma ja ke ba angang chai ba matam da mi ki first ta ba angang dugi maming pallaga na mi ga nang ga chapmana na tuition ta mi nei ni nang na tha ta ga ma na first ta ga angang da competitiveness ama create to bo se sigi mong se society da adopt to ya ba mong da competitiveness create to da mark katangi hoina competitive keno se idea tham se sigi mangsa ba ma yam chong nei ko sidi yam tin chong nei da ne adagi ani su da mama mapa jing sina macha yok na bo da apaba school da tamaning ba apaba thabak tawning bu se asimadi yam singe adu to da bo apaba thabak tawning ba apaba school da tamaning na mama mapa du na achum ba sala di pai little boy gi Swaida chalaga yeng view ni malabasta chala yeng view angang jing mama pana angang ani hap chalaga wrong side ta thozala kanda macha du da school de phaba to gadam ni achum manga gadam ni achum chakadam ni na tapi doi ni adu condition du di angang jing do kai di kari phaba to turi sima yeng mom change ne na koi angang oi ngai da moral science na subject ama tammi ko koi na moral science da thogalon gi mafam se ayamba Alaman beba tauba thogolon gi mafam je ayamba moral science da yaw bodong na tawi da hojik si social media gi matam ni na sahi gi matung ni na phanggadaba knowledge to sahi yodringai da phangbagi problem ama su am chaw lai hai tare adagi news media adagi atai channel sing da crime torokpa nupi angang da tauba crime den phajada ba wahi social justice mob justice law gi oiba potsi yamna thoina raktaba samna ayda dukan amadagi mi mana sana gi dukan amdai sana ma huran gi badu police ta adugi video laita di police ta chalaga complain tawraga adugi video do police ta ulakanda simi je phabi wai be mota aingona changjaro natradi nangni na takta social action police ta legal action local ani ga toksan magi power je akoi kutta dum lakpai mong ama yam chong lei hai tare aduna angang yolak pada asoi bala ine ba adagi manipur de ji divorce rate che adugi mati wange relationship crisis yam lei angang macha macha ayam ma yum palaga financial position phasadaw da gi khana ba chaina ba hairoi da ba wahi haiba nuai na da masing yam kalakpa sugum su leitaba nate aduna masi puna makse saigi product ka adagi matam chana yum panba matam chana paisa tan bagi lambi semba mama mapa dagi kitang adaptation je kitang hantoga self survival gi tactics se tawba mirak tinba ibagi culture je kitang andak se akoi swaida khara wat pra social media da paisa tan mai lambi je youtube channel ama anga adu 360 ada 360 en tawba podcast am changak pa then kana gumba public leader ne sugang de leader na te sugang de mana youtube channel da kari umam nga ga di miyam je ta sumine ma nga ni se ga ngai ta chat khibagi culture am le ba sina youtube channel da dum yeng biyo mayam ko wahi wata phasada ba sina roi da ba miyam mang da ngang ma ya ba ya da ba mukbang daw ini ga ne toksan bi sugumba ma pa na warak ta bagi culture se yam chaw na husi akoi lebak se le ai tare ko si le ba na ma mo ya ganda Pogolon gi poche walai ne ba digi larik iba editorial pa bai changjam handare ujikan ko adai thaina di akoi social media yam chagot riganda huyel pa na makar na me yawra me ko photo ma cartoon nai dare makar je koi nungti pa ba ujikan ni social media le ni na nuan ba pa sa lak panina madumba keno se culture je khara walai aduna masi mama mapa amadi school gi mama mapa singna school da amadi yumda angang singa matam yam lenmi na bam changi social gathering yam buto bam changi tambibam changi masi thamjage okay thaga cheri oja